radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije amahoro kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatanu itariki 6 z'ukwezi kwa mbere muri 2023. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, umugwi M23 uremeza yuko wasubije ikigo ca gisirikare ca Rumangabo wari warigaruriye muri teritwari ya Rucuru, ariko bakemera yuko bakomeza intambara handi. Noneho nkwerure by'ukuri n'isi yose twumva, reka nkwerure ko ku gace ka Nyamirima, Ishasha, Bambo n'ahandi hose nta FARDC hari FDLR. Mu Rwanda ni iki coba gitera ibitigiri by'abasaba gatanya kwiyongera mu masentare? Bamwe mu banyagihugu bavuganye na BBC babwiye ico bibaza. Ntago bakurikira urukundo cyangwa atekereze kuba yatekereza ejo heza he, akenshi irukanyira ibintu. Inyuma yo gutora inshuro 11 zose bananirwa kumvikana ku mukuru w'inama nshingamateka, ibintu byo bavyerekeza hehe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Turavyumva mu kanya. Muri Kenya havugwa urupfu rw'umwe mu baharanira uburenganzira bw'abahuza ibitsina bisa yatowe ikiziga mu gisagara ca Eldoret. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Mbere yo kuja kwidonido y'ivyo vyose mumanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino kwisavugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Mu burasirazuba bwa Ukraine habaye indi mirwano kabone n'ubwo perezida w'Uburusiya Putin yatangaje igihe cy'agahenge abanya-Ukraine bamaganye. Uburusiya buvuga ko Ukraine ikomeje kurasa ku birindiro byabwo kandi ko nabwo busubiza iyo butewe. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru byo mu Bufaransa AFP uri hafi y'urugamba mu mujyi wa Bakhmut yumvise ibisasu biraswa mu byerekezo byombi. Perezida Putin yategetse ko haba agahenge k'amasaha 36 mu mirwano kugira ngo bihurirane na Noheli yabo mu idini ry'aba-Orthodoxe yizihizwa mu bihugu byombi. Ukraine ivuga ko Uburusiya bushaka kwitwikira iki gihe cy'agahenge kugira ngo bwegeranye ingabo zabwo. Igihe yavuganaga na BBC kuri uyu wa gatanu, uhagarariye Ukraine mu Bwongereza Ambasaderi Vadim Prestakio yavuze ko abanya-Ukraine batizera amagambo ya Putin kandi ko azi neza ukuntu Perezida Putin ashaka gukoresha ibi mu kuyobya yereka isi ko Ukraine idashaka amahoro. Muri Ukraine nta muntu n'umwe wakwemera ibyo yavuze. Twamubwiye kuva mbere ko hariho igisubizo cyoroshye, kutuvira ku butaka hanyuma tukicara ku meza tukaganira uko twese tubaho, kuko uko ibihugu byacu biteye ntibyashoboka ko twirinda guturana. Icyo ryo gisubizo cyoroshye. Ndumva rwose ibyo bashaka kugeraho, kandi ndanumva isura bashaka kugaragariza isi. Yego, ubu bishobora kumvikana nk'aho ari twe tudashaka guhagarika. Niyo mpamvu tugomba kongera gusobanurira isi impamvu turarwanira ku butaka bwacu. Sinibaza ko abanya-Ukraine bazarasa ku bantu batabasubiza. Ndakizera ko bumva neza ko iyi atari yo nzira yo kugira icyo bageraho. Hagati aho Ubudage ubu noneho buravuga ko buzaha Ukraine imodoka za gisirikare zitwara intwaro n'ingabo kandi zishobora gukoreshwa mu kurasa nk'ibisaru mu kurekura ibisasu. Uwungirije umuyobozi w'Ubudage yongeyeho ko Ubudage bushobora ndetse kohereza uruhuri rwose rw'imodoka by'intambara yo ku butaka bizwi nka Marder Infantry Fighting Vehicles mu gufasha Ukraine gutsimbura Uburusiya mu gihugu. Ariko bizera ko igiciro cya mbere cy'izo modoka kizoherezwa mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Mu minsi ibiri ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa nabyo byasezeranyije gukora nk'ibyo. Abasesenguzi bakavuga ko ibi bishobora gukora impinduka ikomeye ku bushobozi bw'ingabo za Ukraine zirwana intambara yo ku butaka. Polisi muri Kenya iravuga ko itaratahura imvano y'urupfu rw'umusore w'umunyamideli akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'abatinganyi Edwin Chiloba.
umurambo we watahuwe kuwa gatatu wajugunywe mu igisanduku gikoze mu byuma hafi y'umuhanda mu burengerazuba bw'umujyi wa Eldoret. Imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Kenya aho isa nkaho ubutinganyi butemewe n'amategeko iri gushyira isano hagati y'urupfu rwe n'uko yari umutinganyi. Chris McKenna wari inshuti ya Edwin Chiloba yamusobanuye nk'umuntu warushimitse mu butinganyi bwe kandi akanashishikariza abandi kumera nkawe. Umuyobozi w'urwego rw'ibikorwa by'ubutabazi muri Loni Martin Griffiths yavuze ko atabona ukuntu Loni yashobora gukomeza ibikorwa byayo muri Afghanistan niba kubuza abagore gukorera imiryango itera inkunga bidakuweho na guverinoma y'abatalibani. Mu kiganiro ya BBC yavuze ko mu kazi ke k'ibikorwa by'ubutabazi amazemo imyaka ibarirwa muri 40 atibuka ahantu ku isi na hamwe yaba yarahuye n'imbogamizi nk'izi. Inkuru ya Liz Duset muragezwaho na Prime Ndikumagenge. Martin Griffiths yavuze ko ingingo y'abatalibani yo kubuza abagore gukora akazi ari nk'inkoni kubiswe igikorwa cyo gufasha abantu muri Afghanistan. Yavuze yuko yari yijejwe kandi yari yemerewe n'abategetsi b'abatalibani aho bamariye gufata ubutegetsi ko bazokingira uburenganzira bw'abagore. Yavuze ko azosubira i Kabul muri uku kwezi kugira abonane n'abategetsi benshi bashoboka. Ntiyashatse kuvuga ico ONU izokora hamwe iyo ngingo itofutwa, ariko yavuze ko ingingo z'abatalibani zidakurikizwa co kimwe mu gihugu cose, ko rero gushika ubu bazokora ibishoboka byose kugira ntizibuze ibikorwa gukomeza. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umutwe w'inyeshyamba za M23 wahaye ingabo z'akarere ku burasirazuba bwa Afurika ibindiro bya gisirikare by'ingenzi. Inkambi ya Rumangabo iri mu majyaruguru y'umujyi wa Goma yafashwe mu kwezi kwa 10 ariko iza gutangwa nka kimwe mu masezerano y'agahenge yagezweho ku bufasha bw'abategetsi b'akarere ku burasirazuba bwa Afurika. Abarwanyi ba M23 babonywe mu gace ka Kibumba kabone n'ubwo nako kagombaga gutangwa mu kwezi gushize. Mu gihe cy'imirwano cy'uyu mutwe abantu babarirwa mu 400 bakuwe mu byabo mu mwaka ushize. Guverinoma ya Congo n'inzobere za Loni bavuga ko u Rwanda rufasha M23 ibirego Kigali ihakana. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urayumva no kuri Kisure FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza.com. Abantu babarirwa mu bihumbi bakoze imyigaragambyo mu majyaruguru y'intara ya Kuberi Pakutunkwa muri Pakistan bamagana ubwicanyi bukomeje kuzamuka mu karere. Bafite amabendera y'umweru n'ibyapa. Abigaragambya mu mujyi wa Wana bigaragambyaga baririmba indirimbo zishyigikira amahoro. Mu mezi ya vuba ashize itsinda rya Tahrik ry'abatalibani bo muri Pakistan rizwi nka Pakistani Taliban ryagabye umurundo w'ibitero ku nzego z'umutekano cyane cyane nyuma yo kurangiza ibihe by'agahenge byari byaragezweho mu kwezi kwa 11. Mu kwezi kuwa 4 k'uyu mwaka ingabo za leta zavuze ko zishe abarwanyi b'abatalibani ba Kisilamu 11 mu gitero cyo kuburizamo iterabwoba mu karere k'amajyepfo ka Wazirikistan. Florentine urakoze Prudence Ngiyumva kuri aya makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Igipolisi muri Kenya catanguye amatohoza ku rupfu rwa Edwin Chiloba, umuntu yarazwi ko akora imideri akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bw'abahuza ibitsina bisa n'abandi bahurikiye mu mugwi uzwi nka LGBTQ. Ikiziga ciwe catowe ku nkombe z'ibarabara mu gisagara ca Eldoret. Subwa mbere ubwicanyi nka bene ubwo bubaye, ndetse n'abaharanira uburenganzira bw'abandi bavuga yuko abarenga icakabiri cabo ba LGBTQ muri Kenya bamaze igihe bahohoterwa bahogwa ubusa. Inkuru ya Messi Juma mwishikizwa na Victoria Uwonkunda. Umuntu ushimitse, icyamamare, mwiza kandi wabagaho mu buzima bwuzuye ubwuzu. Ayo namwe mu magambo abantu bari gukoresha ku mbuga nkoranyambaga mu gusobanura Edwin Chiloba. Ubuzima bwa Chiloba w'imyaka 24 bwateye igishyika muri Kenya, cyane cyane mu bakora imibonano y'ibitsina bisa abatinganyi. Abatangabuhamya babonye umuntu mu modoka ifite plaque ihishe asiga igisanduku cy'icyuma iruhande rw'umuhanda uri ahantu hitaruye. Polisi yaje kubona umurambo w'uyu munyamideri muri iyo sanduku, ariko ntiratanga icyateye ubu bwicanyi. Edwin Chiloba wakoraga n'iby'imideri yavugiraga bikomeye abantu bacinyagajwe mu batinganyi. Umwaka ushize yatewe n'abantu batazwi bamutera ibikomere mu maso.
inshuti ye Chris McKenna yabwiye BBC ko Edwin yasakaje urukundo ahantu hose yagiye. Yasobanuye akababaro ke ko guhamba indi nshuti y'umutinganyi. Inkuru ya Messi Juma. Muri Republika ya Demokarasi ya Congo, umugwi M23 wemeza yuko uyu munsi washize mu maboko y'ingabo za Afrika y'ubuseruko ikigo ca gisirikare ca Rumangabo kiri muri groupement ya Gisigari muri teritwari ya Rucuru mu buraruko bw'umuji wa Goma. Ibi bikurikiye itangwa ry'umuji wa Kibumba. Umutwe wa M23 washikirije ingabo za Afrika y'ubuseruko zagiye gucungera amahoro aho muri Kivu ya ruguru harashize indwi zibiri ishikirije uwo muji wa Kibumba. Navuganye n'icegera c'umuvugizi wa M23 Canisius Karemera yemeje koko kwiyo kambi ya Rumangabo yatanzwe, ambwira ivyo bemeranije n'izo nteko za East African Community inyuma yo kugaragaza ico yise ko M23 ifise ubushake bwo gukurikira inzira y'umugambi w'amahoro. Twemeranije ko ibyo twakomeje gusaba imiryango mpuzamahanga bishyirwa mu bikorwa. Icyambere gikomeye kurusha ibindi nuko tugira ibintu biziguye na guverinoma ya Kinshasa kugira ngo dushake amahoro arambye yacu ubwacu n'ay'abaturage tureberera. Ivyo biracari mu busabe canke babibemereye ko bigiye kuba ikigiye gukurikirana. Madame umunyamakuru nta n'igihe bigeze banga kubikora, ahubwo ikibazo no kubishira mu bikorwa nyirizina. Turibwira ko noneho rero ubushake tumaze kugaragaza nyuma yo guha zone tampon ingabo za yase Kibumba, ubu tukaba twiyemeje nanone gukomeza processus dutanze ikigo cya Rumangabo. Mpamya ndashizikanya ku byo batwemerera nabo babishira mu bikorwa. Mukaba mubitegereje ryari? Uko biri kose nejo twego babiduhaye twabyakira, ariko kutabiduha byabarakaga. Hamwe none ingabo za leta zoramuka zihasubiye mwoheza mukabigenza gute? Byabishano madame baramutse bajemo byabishano. Aho umuntu ashobora gutahura iki? Yewe nkubwira ngo byabishano nuko mu masezerano twagiranye ikigo twagishize mu maboko y'ingabo za yase ntabwo ari za FARDC. Zirikana ko FARDC ifatanye na FDLR. Zirikana ko FARDC ifatanye na Nyatura na Mayi. Nukuvuga ngo ingabo za FARDC ziramutse zijemo haba hajemo takataka yose. Ariko musanzwe muzi yuko ziriya ngabo z'akarere ka Afrika y'ubuseruko zagiye gufasha ingabo z'igihugu kugarura umutekano aho imigwi yitwaje ibigwanisho yose iri cane umugwi M23. Ariko nanone ntabwo baje kuturwanya. Ndagira ngo baje kudufasha kugarura amahoro, ntabwo baje kuturwanya. Ariko ingabo z'igihugu ziravuga yuko nubwo mwasubije iriya kambi ngo nibihendwa abana, baravuga yuko hari hayandi maposition yo mu burengerazuba bwa Goma, amahera muri teritwari ya Masisi mukomeza gushiramo inguvu. Ariko ubundi icyo bashaka nuko tutabaho cyangwa tutaba mu gihugu. Ese no tutaba mu gihugu ubwo tujye tubeho dute? Tube hehe? Icyo dusabwa na amahoro kandi twayatanze. Nabo ne baduhaye amahoro nkuko natwe twayabahaye. Ayo mahoro muvuga murayavuga ariko tukumva ku rundi ruhande intambara nko mu ndwi iheze muri aka gace ka Bwiza bivuga yuko mwatanye mu mutwe n'ingabo za leta. None se madame umunyamakuru iyo ubona muri ako gace uvuga ko burengerazuba barimo barica abantu abaturage bacu. Icyo ni cyambere. Natwe ubwacu baratumisha urusasu umunsi ku wundi. Nawe uri umuntu madame umunyamakuru. Urumva ko kuwaza akakurasa bamureberera izuba wakubaza amaboko. Ahubwo ikibabazo cyane gikomeye ni ikindi kibwana madame umunyamakuru. Ari amasezerano y'u Rwanda. Areba yo M23 gusa, ntareba FDLR. Ese ntareba FARDC. Ntareba Mayi na Nyatura. Kuki baduhanga amaso ari twebwe? Ariko none nkaha bavuga yuko mu gace ka Nyamirima M23 imaze kuhafata, hariho n'utundi duce bavuga duherera ku rubibe Kongo ihana na Uganda kuri Lac Edouard. Ishasha naho nyene ngo murahari. Ibi bisigura yuko nubwo mwasubije ako gace ka Kibumba intambara zozo zitariko ziracureya. Noneho nkwerure by'ukuri n'isi yose twumva. Reka nkwerure ko ko gace ka Nyamirima, Ishasha, Bambo n'ahandi hose nta FARDC hari FDLR. None mubona bigiye kugenda gute kugira ngo umutekano burundu uboneke ari amasezerano ya Rwanda na Nairobi abone gushigwa mu ngiro? Ayo masezerano bagiye kwicara Rwanda ntabwo bicaye baje gufata akarere ka Nord Kivu. Iziriya ngabo za yase ntabwo zaje gufata akarere ka Nord Kivu, zaje kudufasha kugarura amahoro. Icyo badusabye turagitanze, nibashyire mu bikorwa nabo. Ahubwo nagiragira ngo ngusabe niba uvugana nabo bantu bicaye Rwanda ukavugana n'abaziriya ngabo za yase, why not batuzuza ibikorwa byabazanye? Ariko namwe mwavuganye ntabwo mwabahaye ikambi gusa ataco muvuganye, mwavuganye nabo. Twabivuganye turanabyemeranya.
ndetse turanabyandika tukanabisinyira, ariko ikibazo kubishyira mu bikorwa n'urwo rugamba. Canisius Karemera icegera c'umuvugizi wa M23. Inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irongera gukorana ku munsi ugira kane kugira ngo batore umukuru w'ubwo rwego. Uri imbere y'abandi mu Madrid n'umurepublikani Kevin McCarthy amaze kunanirwa inshuro 11 gukwiza Madrid 218 akeneye ngo tahire iyo ntebe, kandi n'ubu biravugwa yuko atakimenyetso kihari cerekana yuko yimirije kuyabona mu maguru masha. Ikimubuza kugeza ubu ngo nuko hari intagondwa zigera ku 20 mu mugambwe w'abarepublikani ziriko ziramwima Madrid. Ayo Madrid yabo rero akaba ari ngombwa kuko abarepublikani barushanya intebe nkeya cyane n'abademokrate batse ubwiganze muri iyo nama nshingamateka mu matora yo hagati mu kiringo yabaye mu kwa 11 ku mwaka uheze. Ubu bafise abashingamateka 222 ku 212 b'abademokrate. Turi kumwe muri studio na Prudence Ngiyumva wamyukurikirana amakuru kuri ritora. Wotubwira ni kubera iki abadepite bananiwe gutora umukuru w'inama nshingamateka inyuma y'imisi ine yose ga Prudence? Ubundi Florentine, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igizwe n'abadepite 435. Kugira ngo ube umukuru wayo wo bita speaker ugomba kugira ubwiganze no kuvuga byibura amajwi 218. Ariko nkuko wari umaze kubivuga aba Republicans bafite ubwiganze buke cyane bw'abadepite 10 bonyine, kugira ngo kubera ko abakora imibare bumva ko harabura mu mudepite umwe no kubera ko yapfuye. Bivuze ko abo 20 bita intagondwa cyangwa hardliners mu cyongereza baravuga ko uko byagenda kose ntibashobora guha amajwi Kevin McCarthy ushaka kwiyamamaza. No kuvuga ngo nibatamuha amajwi abademokrate kubera ko bafite amajwi yabo 212 yose baho umukandida wabo, ntabwo McCarthy ashobora kugira amajwi akenewe kugira ngo baye speaker. None hari inzira canke icizere ko kumbure uno munsi ibintu bishobora kudadanuka? Hari ibiganiro bivugwa ko birimo bikorwa hagati ya McCarthy n'abamushyigikiye n'aba badepite 20 bitwa intagondwa, ariko nubwo bimeze gutya nta cyizere ko bishobora kugerwa kuko harimo bamwe muri aba 20 bavuga ko biyita ba never Kevins. No kuvuga ngo uko byagenda kose nubwo haduye iki ntidushobora kumutora. Bivuze ngo hari byinshi basaba yabemereye, ndetse bimwe mu basesenguzi ba politiki Amerika bavuga bati kubera iki bibiri ntarimo byemera kuko naramuka nabyemeye nubwo yatorwa azaba mu depite udafite imbaraga. Hari nk'urugero kugira ngo speaker cyangwa se umukuru w'inteko wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abe yakwiguzwa bisaba abadepite 111 kugira ngo babisabe. We yemeye ko bishobora gusabwa n'umudepite umwe rukumbi wenyine. Bivuze ngo umwe muri abo 20 nubwo bamuha amajwi ejo bashobora kugirana ibibazo abagasaba ko yegurwa. No kuvuga ngo ibiganiro biracyakomeje ariko nta cyizere ko bishobora kugira icyo bigeraho. None nubwo akeneye ubwo bwiganze bw'amajwi 218 watubwira, hari inzira zishobora gutuma McCarthy atogwa bidaciye muri ayo majwi? Iyi nzira irahari ariko irimo imibare ikomeye cyane ya politiki, kubera ko ubundi kugira ngo umudepite atorwe ijwi rye ribajwe nuko atora yemera yes cyangwa oya. Ariko iyo umudepite atoye present no kuvuga abayifashe ijwi rye riba rigiye, kugira ngo yenda akora ko ari ibintu bikomeye cyane kubisobanura byagora, ariko kugira ngo byorohe nk'urugero abadepite 9 muri bari 20 b'intagondwa baramutse batoye bavuzaga ngo present no kuvuga babifashe habasigaye 11. No kuvuga ngo muri abo ngabo habasigaye abadepite b'ubwiganze 425 kubera urupfu rwo wa mudepite umwe navuze wamaze gupfa w'umudemokrate. Abadepite bivuze ko ubwiganze bwaba busabwa kugira ngo McCarthy abe umukuru w'inteko ni 213 aho kugira ngo bibe 218. Biragoye rero kubera ko harimo imibare, kubera ko abadepite b'abademokrate bibuka ko bafite 212 haramutse habayemo ikosa rimwe gusa akabamo ubwumvikane bukeya, akabamo nk'umurepublican wivumbura agashaka kuzambya ibintu agatora mu bademokrate, byarangira umukandida w'umudemokrate abaye umukuru w'inteko kandi badafite ubwiganze. Aha, baramutse bibatwaye igihe kirekire naho ntihagire utogwa inteko, byo girizi ngaruka kuri leta ku nteko ubwayo. Ingaruka ya mbere ikomeye bigomba kugira nuko kugira ngo ubundi inteko ishinga amategeko niyo igenzura ubutegetsi bwa perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kugira ngo ube umudepite ugenzure perezidanse nuko uba warahijwe. Ikindi kandi nukubera ko abadepite ubundi umunsi ku munsi bagezwaho amabanga y'umutekano w'igihugu. Ayo mabanga ntushobora kwegezwaho utararahijwe. Ibi ngibi bivuze ko ikindi kandi gikomeye kurusha ibindi nuko kugira ngo nkuko basesenguzi babivuga, kugira ngo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ijye mu ntambara byemezwa n'inteko ishinga amategeko. Haramutse habaye nk'ikintu gitunguranye bigasaba ko leta zunze ubumwe za Amerika ijya mu ntambara, nta nteko ihari ishinga amategeko yakwemeza intambara cyangwa se ngo iyihagarike. Ni ukuvuga icyo ni ikibazo gikomeye cyane, barimo bavuga ko ari ikibazo cy'umutekano gituma kuba bataratora speaker, kandi inteko ntishobora gutorwa, inteko nta kintu ishobora gukora idafite speaker. Urakoze Prudence Ngiyumva. Gahuzamiryango tugeze ku isaha imwe buri minota 10 mu karere k'ibiyaga binini. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Gahuzamiryango ibajane mu Rwanda, aha raporo y'ibikorwa by'ubucamanza mu mwaka uheze wa 2022 igaragaza yuko hari ikibazo ciganje kuruta ibindi mu manza mbonezamubano. Ico naco kikaba ari gutandukana burundu hagati y'abubatse, hakaba havugwa imanza zirenga 3,000. Abahinga mu bijanye n'umubano y'abantu n'ingo bavuga yuko abantu birukira gutegura ubukwe aho gutegura ingo baba bagiye gushinga. Ubushikiranganje bw'umuryango buvuga yuko bwatanguye inzira yo gusubiramwo integuro y'itegeko ry'umuryango ndetse no gushira inguvu mu bikorwa byo gutegura bihagije abagiye gushinga ingo zabo. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Yves Bucana ari Kigali. Umuvugizi w'inkiko Harrison Mutabazi yabwiye BBC ko umubare munini w'imanza za gatanya ugaragara mu nkiko z'ibanze, nubwo bwose harimo izijuririrwa zikagera mu zindi nkiko ziri mu rukiko rukuru. Bwana Mutabazi avuga ko kuba hari umubare munini w'imanza za gatanya bitavuga ko inkiko zihikiye ko abantu batandukana. Umucamanza umuhango wa mbere akora no kugira ngo abanze yumvikanishe abafitanye ikibazo, no kuvuga abashakanye bashaka gutana. Hakabaho wa muhango kugira ngo abanze aganire nabo, abasobanurira ingaruka zo gutandukana, akanarenga akabaha igihe kugira ngo basubireyo babanze babitekerezeho, biyumvishe koko niba icyo bajyamo bakifuza koko rigatanya. Akabaha amezi 3 yose kugira ngo basubire mu rugo babanze batekereze koko niba gatanya ari bwo buryo bwo gukemura ikibazo bafitanye. Hari ababona ko nta rukundo rukiba mu bantu, ahubwo benshi bafite irari ry'umutungo, bityo mu biyemeza gushinga urugo bamwe bakaba bashishikazwa no kubanza gutera akajisho ku mutungo wabo bagiye kubana, nyuma y'iminsi mike bagasaba gatanya. Aba ni bamwe mu baturage baganiriye na BBC kuri icyo kibazo. Ntago bakurikira urukundo cyangwa atekereze kuba yatekereza ejo heza he. Akenshi irukanyira ibintu, tubanze dushyira urukundo imbere, dushishoze, dutekereze, utekereze ese ni inkurikira amafaranga, ejo n'ejo bundi ya mafaranga akabura nzakurikira iki? Ni hahandi izo gatanya nakubwiraga. Gatanya byo ziriho, mbona kenshi hari igihe ziterwa no kuba batumvikana mu rugo. Harimo n'abapfa iby'imitungo, ugasanga nk'umugore yazi ko umugabo wenda afite imitungo, yagera agasanga nta mitungo afite. Hari n'ubwo asanga imitungo yabonaga ko ayifite nabo gasanga siye, gasanga cyangwa wenda yanditseho wenda abo bava indimwe. Ni mu gihe impuguke mu mibanire y'abantu n'ingo zivuga ko abantu birukira gutegura ubukwe aho gutegura ingo baba bagiye gushinga. Uyu ni Bwana Iberi Sugira Hategeka. Usanga iyo abantu bagiye gukora ubukwe bakora inama zirenze 1, 2, 3, ugasanga abantu bakuza ama WhatsApp group, barimo baravuga, barimo barategura buri kintu cyose kijyanye n'ubukwe, ugasanga cyarateguwe, cyatekerejweho. Ariko muri izo nama zose zabaye ugasanga nta hantu na hamwe bigeze bicarana n'abageni bagiye kubaka ngo banamenye niba koko abo bantu bari bakwiye no kubaka. Ibyo ndabivugira yuko hari abantu tujye tuganira nyine urugo rwabananiye, mwaganira ukanibaza ni gute aba bantu ubundi bageze naho bajya kubaka, kumva koko batari bakwiye no kubaka. Mu gushaka kandi umuti w'iki kibazo, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ivuga ko yatangiye urugendo rwo guhindura itegeko ry'umuryango, hagashyirwa n'imbaraga mu bujyanama buhabwa umuryango. Minisitiri Jeannette Bayisenge: twateguye imfashanyigisho yitwa Twubake urugo rwiza. Ni imfashanyigisho rero ifite module 14, harimo 4 zireba bariya bitegura kurushinga, uko urambagiza uwo muzabana, uko muganira kuko muzacunga umutungo, uko muganira ku bana muzabyara. Ariko hakaba harimo n'izindi 10 zitureba twese abashinze urugo, kuko tuzi ko kubaka urugo ni urugendo. Hirya no hino mu gihugu hari imiryango myinshi imaze gusubirana cyangwa kureka kujya mu manza zo gutandukana biturutse kuri gahunda zo guca amakimbirane mu miryango y'abashakanye.
zikorwa n'imwe mu miryango itegamiye kuri leta. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Arakoze Yves Bucana. Mushaka byinshi rero kuri iyi nkuru Edimvo n'imvano n'izibacike. Reka unaho duha umwanya Jean Claude Mwambutsa mu kiganiro c'inkino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri iki kiganiro cyacu. Duhereye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Ikipe y'u Rwanda ubu yatangiye imyitozo ikomeye kugira ngo izitabire irushanwa rya La Tropicale Amisa Bongo riteganijwe hagati ya matariki 23 na 29 z'uku kwezi mu gihugu cya Gabon. Uretse u Rwanda, ibindi bihugu 9 nibyo bitegerejwe muri Gabon. Ibyo ni Benin, Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Eritrea, Cote d'Ivoire, Maroc, ibirwa bya Maurice na Gabon. Mu mupira w'amaguru duhereye ku mugabane wa Afrika, igihugu cya Cape Verde nicyo kibaye icya mbere cyubahirije ubusabe bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA kikitirira stade yacyo igihangange Pele witabye Imana mu mpera z'ukwezi gushize. Pele Stadium ni izina ryahawe ikibuga cy'igihugu, ubu ikaba igiye kumwitirirwa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ryasabye buri gihugu kugira ikibuga cyitirira uyu munyabigwi ukomoka muri Brazil witabye Imana yujuje imyaka 82. Mu mupira w'amaguru kandi igihugu cya Algeria kizakira imikino y'igikombe cya Afrika cy'abakinira muri shampiyona z'imbere mu bihugu rizwi nka CHAN. Igihugu cya Maroc gifite iheruka cyakomeje gutangaza ko gishobora kwikura muri irushanwa kubera ubushyamirane bwa diplomasi buri hagati ya Maroc na Algeria. Algeria ivuga ko nta ndege ishobora kugwa ku butaka bwayo ivuye muri Maroc, mu gihe iki gihugu gisanga abakinnyi bacyo batagomba kunyura mu kindi gihugu bagiye mu cyo bituranye. Imikino igabanyije mu matsinda 5. Irya mbere Algeria ikaba iri kumwe na Libya, Ethiopia na Mozambique. Ku mugabane w'Uburayi turacyari mu mupira w'amaguru. Intambara ikaze ihanganishije amwe mu makipe y'ibihangange kubera umusore Jude Bellingham, umwongereza myaka 19 ukinira ikipe ya Borussia Dortmund yo mu Budage. Ikipe ya Manchester City ishaka kwivugurura hagati mu kibuga ngo irashakisha cyane uyu musore, ndetse niuza ku isonga yabo Pep Guardiola yifuza. Gusa siwe wenyine ushaka uyu musore. Real Madrid nayo irashaka cyane uyu musore, ndetse ikabivuga ko ifite amahirwe menshi yo kumusinyisha. Ikipe ya Liverpool nayo iri ku rutonde rw'abifuza uyu musore. Dortmund ivuga ko izasabaho akayabo katari munsi ya miliyoni 150 z'amayero ku ikipe yamwegukana. Naho Manchester United yamaze gusinyisha ku ntizanyo Jack Butland, umuzamu wa kabiri wa Crystal Palace, ngobe umwungiriza wa David De Gea. Manchester United yamaje uyu munyezamu nyuma yaho Newcastle yishubirije Martin Dubravka, nawe yari yasinyishije by'igihe gito kinizanyo. Iyi Manchester United irakira Everton muri rijoro mu gikombe cya FA. Rutahizamu Anthony Martial na mugenzi we Anthony Dos Santos ngo bameze neza bakaba bashobora kwitabazwa muri uyu mukino. Ku ruhande rwa Everton ho imyugariro Yerry Mina na rutahizamu Dominic Calvert-Lewin nabo bashobora kwiyambazwa nyuma yo kukiruka imvune. Ku munsi w'ejo Crystal Palace izakina na Southampton, Tottenham ikine na Portsmouth. Amakipe ya Manchester City na Chelsea azongera guhura ku nshuro ya kabiri mu gihe cy'iminsi 3 gusa, ubwo bazahura ku cyumweru mu gikombe cya FA. Aya makipe yombi yarayahuye muri shampiyona. Manchester City itahana intsinzi y'igitego 1-0, bityo ikomeza kotsa igitutu Arsenal ikiyoboye urutonde rw'agateganyo n'amanota 48 nyuma y'imikino 17, ikabirusha City amanota 5. Turabashimye nshuti mwakumwe natwe. Amakuru yacu natuyasoreje mu gijoro ryiza. Jean Claude Mwambutsa. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Murakoze namwe bwe mwese mwateze amatwi kino kiganiro cacu co kuri uyu wa gatanu. Abari bamenyereye rero ko ku minsi ya gatanu tubashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu baza muganga, mutubabarire kuko no munsi tutaronsa akanya gakwiye, ariko tubibutse yuko kuri podcast ico kiganiro mushobora kukihasanga murondeye mu biganiro vya BBC Gahuzamiryango. Iki kiganiro cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru, mwidumwe ariko mumva Florentine Kwizera. Turabashimiye mwese abahise
mwahisemo BBC Gahuzamiryango.